ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созасе хуб асе. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, имрӯз саҳари рӯз қати навор кардам. хостам шумода наворма нишон тиём. иҷа субҳона тайёр кардастам. хай намедонам ин субҳонаи ман номуш чия ки инами хали пиёзу болгару пиёзу помидору болгар надоштам. хай пиёзу болгару тухм, баъд сир камтарак. ба и омлети мо намедонам турецкий чӣ мешава, субҳона мешава, омлет мешава ки камтарак рӯғани оливкови масла қати хами субҳонама тайёр кардам. дар комментария навистан ма худоро шукр оиладор, соҳиби 4 фарзанд, дар шаҳри Химки дар Подмосковъ зиндагӣ кардастам. худоро шукр кор кардастам дар склади Вайлдберрис. шавҳарам кор мекунад. бо чира бугум, чӣ савол додан? Комментария хондум. навори гузаштамда барои диетолог пурсидан, хай намедонам. ман ҳамин чизеро ки фоидаша дидум, 5 сол зиёд ман лечение кардум, фоида надидум. Оператсияам кардум, фоида надидум. Неким ҳамин правилне питание кардум, результатша ки дидум, хостум ки ҳамон навора шумода кунам. аз барои Аллоҳ кадоме ки ранги ман акн наметонам, ҳамаи гапма гуфта дар иҷа наметонам. ҳар одам ҳар хел мефаҳма. ҳаст одаме ки мефаҳма, ҳаст одаме ки дига хел мефаҳма. барои ҳамон қара ман ҳамаи гапма дар иҷа гуфта наметонам. барои ҳамон қара акн хостум ки кадоме ки дарди мара дораву ё ки дарди мара мефаҳма, барои ҳамон касо ман ҳамон навори гузаштама кардум. баъд акн результат ки дидум ки дига бе дору, бе ҳичи хидмат нағз ҳис мекунаму мисол метонам ай саҳар то бегара кор карда. барои ҳамон қара ман ҳамон навора кардум ки кадоме ки мисол уҷама 100% не 200% гаранти метим ки мисол на самом деле ман результат дидам ай ҳамаи правилни питанием. хай иншолло ки агар шумо ҳам дар гурӯҳ дуромаде дар ами диетолог София, иншолло ки результат мебине. неким дар ҳаққи ман дуора фаромӯш накуне. маҷбур. баъд дар бо комментария шид ки мақсад ки баъди 1 моҳ бо хӯрдан мумкине, мақсад дига чизоҳо дар ӯ правилни питани мо иха нест ки тамом дига ту ҳичи намехӯри. не, уҷада оли медурой худат ҳайрон мемонӣ. мантуам мехӯри, ошам мехӯри, вкусняшкияй, тортай, чизе бугӯй мехӯри. хали нест намехӯри, не, ҳаст мехӯри. неким бо вес мепартои худат ҳайрон мемонӣ. бо дига шуносота даъват мекунӣ ки биё ки ҳо на самом деле иҷа беҳтар будааст. ман мешидам диета, лекин результат намедидум. ана дар ин гурӯҳ дуромадум, диетолог қати сару кор кардум, результат дидум. барои ҳамон қара барои хоҳарои исломии худам гуфтум ки хай кадоми ранги ман намедона, хай амиҷа будроя, иншолло ки результат мебина. бо кадом савол да комментарияда ҷавоб бутим. аёдам буромад чандта комментария буд, савол да ҷавоб медодум, гуфтум аёдам буромада. баъд як комментария нависан ки бисёр гап задӣ. ростӣ ман шумоҳоро набинамам. мисол шумо мара агар ай чӣ тамошо кунед,
نه که ما خیال میکنم که همه شما در پیش مایه. ما همیشه با شوق با ذوق خاطر شما گپ میزنم و خاطر شما درد دل میکنم. برای همون کار وقتی که ما مثال همون نوار ما منتج میکنم ما همیشه با ذوق گپ میزنم که همین خیلی که شما همین در پیش ما را نگاه داره یا که گوش کرده سه ها کدا میره میفوره تماشا کنه کدا میره نمیفوره میتونه که پراپسکت کنه. انم خیلی دوستان عزیز ایجا صبحانه ما تیار شد. راستی ما ایجا دوتا صبحانه تیار کردم. یک تا با ساسیسکا یک تا هم خیلی آواشنوی کدومی که کلمو ساسیسکا و چی میخوره کدومی که آواشنوی خیلی ما یکم عملیات من نشون ندادم راستی گپ دیم عملیات ما نشون دادم برای شما. خیلی همجا مشتیم صحبت دوستان کرده صبحانه کرده شدیم. بعد عبیده خواهرم اینم خیلی کرده پیتزا. بعد در правильне питание ما میتونیم که پیتزا بخوریم. با پیتزا تیار کرده اینم خیلی ساسیسکا в тесте تیار کرده. خواهرم دستاش درد نبینه. خواهرم ماشاءالله های خیلی پیتزا تیار کرده. راستی در خانه ما تیز خطا نکنم چریز دین پیتزا تیار میکنن. ما کار میکنم بسیاری وقت خواهرم هم خیلی چیزا تیار میکنه. برای چی؟ برای که کودکا هم خیلی چیزا را نقض میبینن. برای همقدر تیز چه هم خیلی چیزا تیار میکنه. و من شما را در نوار یک نوارم گفته بودم که من درد دل دارم شما دالی درد دل میکنم. اینجا یک تام خیلی کیکس سای بیسکویت ای مغازین اشان خریده بودیم. با خواهرم هم تورت تیار کرد. یکم چه خیلی که خودت میکنی تورت میخوری او دیگره. با اینجا دوستان عزیز بگه ده من هیچی نمیخورم. انم یک استکان کفیر ده سمینه چیه میگن. انم سمینه چیه را مثال ای اگر که بگه خوردنی باشه ای سحر ما همه کفیر ده سمینه چیه را داختم با ویا دم میکنم خیل. بعد بگه یا استکان امی کفیر میخورم تمام دیگه هیچی نمیخورم. سحر میخیزی خود همه خیز سبوک حس میکنی چه های ای اوژنی ما بود خواهرها دیگه وقتی که правильне питание میشینی اشتیاق خودش گم میشه و به هر چی خوردن تم نمیفوره. وقتی که خطا نقص حس میکنی دیگه میگوی که همین سلامتی ما همه خوبتر بهتر. انم خیلی دوستان عزیز در این نوار من بسیار گپ زدم. با اینجا ما خیلی چه یک روز دیگر شه خطی خواهرم خیلی راستی اویلوی من تو کردیم. اینجا خیلی ما پیاز ما مایده کردم. بچه دیگیم گوشتای امی من تو ما مایده کردک. راستی گوش مایده کنی را نغز نمیبینم. مثال شوهرم باشه بچه کلانیم باشه بچه دیگیم باشه یا که خواهرم هم میگم گوشت مایده که خیلی پیاز مایده میکنم چشمام سوخته و نیکیم گوشت مایده کنی نمیدونم چی بکی نمیفورم. بخیر بچه هم گوشت مایده کرده خیلی نبینه چنقای خواهر جانا اگه شماها همتون میدونه که از مانیتیزاسیا محکمه. مقصد ما یوتیوب پول نمیگیرم. مثال همون یک تا لایک موندن و کامنتار نوشتن و یا که подписаться کردن این یک مرا با یک شوق ذوقم زیاد میشه که خواهرای ما مثال بسیار بودن با ما حرکت میکنیم که یگان نوارایی کنیم که ممکن که شماها نمیتونه یا که در همون ریسپت ما با یگان چیز دیگه هست که شما نمیدونسته یا که من اگر چیزی را خطا کردم مثال شما میتونین که در کامنتار بنویسه با ما همون خطا که من اصلاح کنم. خیلی همچون خواهر همچون اپا خواهرای اسلامی انشالله که همدیگر یک چیره یاد میتیم. منم خیلی دوستان عزیز هزار رحمت الله که شما نوارای مرا تماشا میکنه. من ای شما منتدار
аллоҳ ай шумо розӣ боша. комментариҳои шуморо интизор то ахири навор бо мо бошед. иншааллоҳ ки навори ман шумода маҳқул мешавад. لفظی بد زهری زبان دشمنت، نفسی بد آبی دهان دشمنت. لفظی بد زهری زبانت دشمنت، نفسی بد آبی دهان دشمنت. پای خود را کج گذاری بر دره، پای خود را کج گذاری بر دره. پای های کج روانت دشمنت، پای های کج روانت دشمنت. مستی دنیا دستی خود بالا بری، هر دو دست و بازوان دشمنت. مستی دنیا دستی خود بالا بری، هر دو دست و بازوان دشمنت. جل سوار هر سوزنی تیر از کمان، قدرت و تیر و کمان دشمنت. جل سوار هر سوزنی تیر از کمان، قدرت و تیر و کمان دشمنت. Parvari